Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu Silian sang puya Mizoram State Election Commission chuan Chief Minister Pral du oma chu Model Code of Conduct Board chia puna chungchanga in soifia turina hriatir MNF Legislature Party Leader Pulal Sanamaral te chuan Mizoram Sarkar in Lengpui Airport IAF kota ahlan chuan rampoya khoidon ati kumsomni pasari no BJP to Delhi an Sarkar don Prime Minister Narendra Modi chuan Carley hin friends the United States atlo don Mizoram State Election Commission chuan Chief Minister Pulal du oma chu Model Code of Conduct Board chia poni wangin in soifia turina hriatir MNF General Headquarters Secretary Pujero Sangpuya chuan Niruk Khan ACC Mizoram hna hian Chief Minister Pulal du oma hi MCC board chia pu in lekha theluta Pulal du oma chuan MCC hnuya thuin ziak policy tharle rom hna tharlam hoi reng puan chhuari lo tur ti chu abo chenge ya alan thu ziakim ZPM Tuirial West Block Shuai tu te nena Chief Minister Pisa tha anla kho vordar chungchang po MCC board chena nge nia hriat thu talang bok ani he wang hian ACC chuan Chief Minister in soifia turina hriatir ta ani Lengpui Airport a thlona tlan kong a that tok lo wangin Central Road Research Institute chuan thathum hnuah license ti top sak thei ani anti a hemi wang hian siam thaturin Mizoram Sarkar chuan cheng vaibel sambriat ruaman MNF Legislature Party le Lengpui Airport ho tu te inkom na he thui talan ni in aviation ho tu te chuan thlona tlan kong chu a that tok lo thu Central Road Research Institute chuan an soi anti a siam thata ni lo chuan license cancel thlengin hmalak the ni thu an soi wangin Mizoram Sarkar chuan February ni nga khan Lengpui thlona tlan kong siam thatnan hin cheng vaibel sambriat arwa manani Lengpui Airport ho tu te soidanin tundin hmuna thlona tlan kong chu a that jong te na PCN somthum porok ani meka hei PCN somnga panga ti santumani a malang nan kalpui tran ani CRR ho tu te chuan airport runway chu a that tok lo chuan che chol ho thon anti a mi puita na him tok lo baka siam tha thoi ni se andu thuan soi ani Lengpui Airport chu hunbi ne te thina ni anti a kumsang ni somni panhi ante a Aizawl zong biga sangkha go som ko pasari ni line kumsang ni somni palia ten hun bera chuan sangkha sari somni pali point pasari per square kilometer ani anti MNF Legislature Party Leader Pulal Sanamaral te chuan Mizoram Sarkar in Lengpui Airport IAF kota ahlan chuan rampoya khoidon ati a Lengpui Airport thral chu Mizo mi pui tam tak du lo ani wangin Sarkar chu in ngai tu non se ati MNF Legislature Party in Win Khan Lengpui Airport an tloa he huna hian thu soin Pulal Sanamaral te chuan Mizoram Airport nei chun IAF kota hlan chu ep to party sang le tlongai pol ba ka Mizo mi pui tam takin an du lovati a ZPM in kum khat po an en kol klin ma hral an tum chu hriat thiam har sa ti thu soibok Pulal Sanama chuan ZPM in Sarkar an chana tanga an hmalak nam hasabera Lengpui Airport chu midang kota hlan an rel ngala ti a Chief Minister Pulal du oman Delhi kalma sak bera alo howa Lengpui Airport chu AI hna emo Adani Group kota hlan tumani angtina soiboka hemi bozui hian Sarkar chuan committee te dinin he committee in rotna ane angin Cabinet chuan Indian Air Force na hlan turin MOU duang tu tur committee an CMT a IAF kota hlanani chuan mi pui zelen na abodon ani ati Mizoram rohlu kan hruai tu masa omtalo pu brigadier ti sailawate pulal dengate theyang to ka bulan no tran voinela dam zinga pulal than hol ate puzoram thanga ten kumsom ni le paruk zet he airport som ko pare ta changa kan tran an local pui chho to hi kum khat em po an en kol ma ti ral an han tum ringot me hi chu adik lo kan tia hei hi an tili ani chuan ram mi puite poi an na khoi do na he Sarkar hian in ngai to harlo seti in voinia hian kan soi do ni MNF party shroi tu te hian Win Khan Lengpui Airport ho tu te an koma airport runway an tlo boka he huna hian MNF Legislature Party Leader Pulal Sanamaral te ba ka MLA Pularin tlong sailo puelro mingliana puram than moya pukelal dongliana puis lazirlian le Pularin sangral te entela hetiline Central Wem bot sa inizan khan ru hlodo in fui tharna hun wana pa hola manani a he huna kal khom ten Indian Air Force kota Lengpui Airport lan an rem tilo thu resolution seminan pomani All Mizoram VC Association MVCA President Pukelongai zola cho mi piro ren bul thut VC te Sarkar piangin andu huna annam thuzel thei don ta ni na langati
voin Aizawl press club Chanchinthar te akom na he thui sen pukelo ngai zola chuan sarkarin VC te athune na alek khuma an tram ding lai apo toy sakdonin a chan ne wang engma soilowa anni VC ding lai te ron der na emo mipui ai ote ron na emo political party dang te biak ron na emo po engma omlovati a party dang VC te dabo thoi tumna le ruling party song he tumna liu ani ti alana wangin mipui than VC te za omna wong hima democracy ro puina ven him tumin high court kong kharan kika amai ro chu an ngan na te hnol sakani ta ni ati pukelongai zola chuan VC tram an po toy chan Mizoram sarkar ding line ko ta asoi 15 finance commission atanga Mizoram sarkar in post devolution revenue deficit grant ahmu atlak niam zel wang tiani thu chu pomhar sa anti thu soya kumkal lai me ka sarkar kum thar sum hu tur chhut lok atam zong da ilaya sum mu na het pakhat ta niam chun chuan nama man chu apomom lo hle ni ati Mizoram sarkar in man mo taka in than na nei pui hun tur chu zirlai te hun poimo final exam nen anti boy che boka wangin romana fel tak aum sa lo wani ti a kongsang sanga thlirin Mizoram sarkar in VC trama po toy sung changa dan noya sarkar in then na changma se me pui thinunga ero ne na an chang chuang wa an hriat thu soi ani Mizoram sarkar in VC tram ding lai pot toya in thanna min nei lui pui tur chung changa hian dan noya ne na changma se mi pui thun lung a ero ne na an chang chuang lovin kan sia kan tumber VC hi ni pui te than mi pui ro rel da bul thut kan ni ti mi pui te khia thar tir konga kan lo ting thowin kan in sia kan lom le chu wangin mi pui than te zom na ven him tunga kan beina min thop tu le min du sak tu zong te chunga all Mizoram village council association ai oin lom thu ka soi ni e St. Paul's Higher Secondary School zirlai lanun sangral te Paul som zirlai chu kumsani somni panga pariksa pe charcha Edison pariatna Prime Minister Narendra Modi nen inkom turat hanani Prime Minister Narendra Modi hova zena chungchanga inkom hona pariksa pe charcha hi kale thotan ni February ni soma nei turani a heta hian ram chunga zirlai sang khan chu te antel thina kumina hian zirlai za chuang in Delhi an pan nuwa zirlai somthum paruk chu Prime Minister nena inkom no huna hian antel theidonani Lanun sangral te zon Prime Minister kom turat hanani chu lomamati thu soin ram chunga zirna in ma ason theina na ke pen na lom thu shrilatumati a he aya tanla zol turin shrilatum thu soibok ani Coming to the Lusaliral te ania, St. Paul's Higher Secondary School apos of Kazilmek ani, kum sang ni somni panga, Parisha pe charcha 8th edition na Prime Minister Kong tura thanswa kan ni kalom le ani Prime Minister Kong tura thanswa kan ni ti ka siya pang makatin kalom he mema phulo ka inti ani Prime Minister blobe theitu ni ila kanrama education a veja te lom thu ka shil anga he aya chan zo so turin ka fui du bokang Prime Minister le zirlai te inkom na hian Prime Minister Modi zon ram chung zirlai no pangte chu exam awang an ril ru hana chok jang khai zong in hun man pui thina zirlai te ba ka zirtir tu te le nu le paten Prime Minister zon an cho thina nikuma khan January thato pa heuni manani a thudon danin kumina po January thato pa man tura be se ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tang punani a AR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in te Chanchinthar nga thang le chiar thia da ani na tu jing dar sele chan via Chanchinthar pon le ni ang kumsom ni pasari nu BJP chu Delhi an sarkar le don voin khan Delhi assembly in than vote share ni a hre thechina BJP hian sit am jong somsari tangin ma an shone le nen an chan to na hi vain sit samli paretani a sarkar lai AP chu sit somni pani man troi ve thungani heti la hen congress ron azona voi thumna sit pakhatma an la lo ani AP shruai tu le chief minister Louis Arvind Kejriwal le AP shruai tu Manish Sisodia te chu tlinglo langsar ani a chief minister ni lai ATC chu Kalkaji biela thantlin ani thung voin khan Uttar Pradesh sa Milkipur assembly by election vote sheni bokin BJP candidate Chandra Bhanu Paswan chon ma shruaya Tamil Nadu assembly BL Erode East by election vote pocheni in DMK candidate Chandra Kumar VC chu thantlin ani Prime Minister Narendra Modi chon kar le hian France te United States atlo dona tuntum azin tura hin ram pani tenen inlai china sang e barzon na artificial intelligence sum don na ral thom le thil danga thona ti hina tur tholbing don ani Prime Minister Modi hian France President Emmanuel Macron somna angin February ni somla ni sombani in karin France atlo dona President Macron nen hian AI Action Summit an kai shuayanga
Foreign Secretary Vikram Misri chan hruai tu pahnih te hian India France CEO Forum a hunan hmang don bok ti asoi ani France atlo zo hian February som pahnia US apan le don ani India Art History Congress vai somthum pahnih ne chu voin khan noida atranani Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat chuan nithum autur Indian Art History Congress hi a hong ani Chanchinthar chiar ti topna na tlang pui Mizoram State Election Commission chuan Chief Minister Plal du Omachu Model Code of Conduct Board chia puna chungchanga in soifia turina hriat tir MNF Legislature Party Leader Pulal Chanamaral te chuan Mizoram Sarkar in Lengpui Airport IAF kota ahlan chuan rampuya khoidon ani ati kumsom ni pasari nuwa BJP chu Delhi an sarkar don Prime Minister Narendra Modi chuan kar le hian France le United States atlo don chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani